Manora soifua fatal fatu se whapoponga le nei o tala mai Australia le Radio Samoa. O seisi laina mo train sawa mai le Central i Sydney, anga i atu le Central Coast, e ono o atu le tau le tolu sefulurua piliona, le tau e whatu pea i ma le sefulurua tausanga e whaatinoa i ngā luenga tele. Wa ta wedi pote le 7 News le whaamtaranga, wa mauane mai pepa le malo mai le lua tausanga taluai. Wai mai sa sira ai le whainga malo, a le so o whaatasi e whaatino le wheso o ta inga lea le high speed link i le vao Sydney ma Newcastle. O le isi option pe ona whaeroa le whaia leo seisi leina o trains mai Sydney Olympic Park a nga i Gosford e ui ane mai Epping ma o le tau o lea ngā nuenga e 2.5 piliona a nga i le tolu se fulu a se fulu rua fo i tau sanga e fausi ai. Wa ta ue le ripoti wa whaangana e le whainga malo a Australia le 5 miliona mo le fuafuaina ma le puipui ngore vaenga leo whemaranga inga ma Newcastle a nga i Sydney ma a whai ai mai a ia ngā luenga o le a wawe ai loa whemaranga inga i le vā o Sydney ma Newcastle. O loo su e nei e leo le tangata na whanaina se isi tangata i melepone o seli i se mga ala file e mui le tui mātu i se sifo o melepone. O loo telton wina o le na afia pea ma le toru suta usanga le matua na whana e le tangata i lunga o Hazen Parkway i Caroline Springs po le afo le se furu i le pō ma wha wawe atua i le aveina i le wharamai wha manua lia le pito i lunga o lona tino ai na maniwa i lava i se taimi murmuriane. Ta ua i ripoti na mawai ma se whana ma pulu i le mga ala lea i le tau ana leila a o whaia su e ngā leo. E o mai le teminei o loo su e pea le tangata na whana ina le ua maliu. Ua soria au se tālia ai inga o se whenga inga tau ai ata tau, ina ua lātou tau fia se kulupo tangata o asylum seekers e au fia imani tamaiti i Nauru e ui ua mai ona tā ua ia tangata o tangata surufai. O le whaamtaranga lea mai se komitia malo au whaatasi sa sila i lea mata upu, ai lalo whainga whaavaya au se tālia i tua whemaranga inga, o tangata e tau mawhai e anga i mai i au se tālia e ui mai waa, o tu i nātu i nātou ia i no whuanga whaasala, e au fia i Manauru, taru mai lava le lua hawhese furuma le tolu. O lo whaataria nei se taria le whainga malo au stadia i lea whaamtalanga mai malo au whaatasi, lea o ta uai le United Nations Human Rights Committee, e ta tau ona tuuina le whainga malo au stadia ni taui i tangata ua au fia i le mata upile nei. O whaelo fo i o lo fina wane i lātou ia, sa tuuina i lātou i no whuanga whaasala i Nauru, e le i lava le sapalai o le vai e whao ngā mo le soifua maloloina, ma wā a fia i fo i lātou i ngase a o iai i lea no whuanga. O le whaai unga whainga o mea whaapāpāpo o fireworks sa whaia whaasoli tū la whono i le whaamana tuina o le tausanga fōu i sini, ua whaeloa mai ua o atua i le 5 wafe le tau o mea whaalea ngaina, ma se vaenga tele o le ota e peona liputia o le pūlenga whaaloto i whale i le whaai tū e peo nā awhia. Whai mai e tolu malai ta alo na whaatinoa i le whainga o ia mea whaapāpā i le Council Canterbury Bankstown, e Alfie Roberts Park i Green Acre, Serena Park i Villawood, ma Walshaw Park i Pass Hill. O mea ua whaaleanga ina au fiai le 2 wafe e whaamamai le o taota ma le isi 3 wafe e whaalele iai vaenga o malai ta alo ua whaaleanga ina. Ua whaelua mai o a fianga o ia a ngai o inga sa whaia i malai kilikiti e pei o na ta uai, ua le taunu uai manisi o ta alonga sa fuafua e whaia i le whaai unga le vasene i lea whaai tū. Ta ua so upo ma le pulenga Canterbury Bankstown, o a mionga le tau pulea nisi o le a whaalu ai se vaenga tele o tupe le council ma a fiai ta alonga le community. Whai mai so upo le isi a venga mamafa po se a venga whaopopo i le council le tau sa i dia o tangata na whaatino ina nei ngā yoinga e o ofo i leo lātou wā tiri whaopopo atu a lātou matawha yoi o na o i tu a inga tangata whapea. Ma le taramani muli, o le tau mawhaina o le kofe i tae au uma e ono whaalele iai le soifua maloloina o le whatu o le tangata. O le unga leo se suesuenga o liputia le 9 News i le Vasenei, o le suesuenga na whaia i Amerika, ma walo mia i le European Heart Journal. O ta wai o le teimi e tau mawhaina i le kofe e ono te le se suinga e mawai mo lo whatu. E siria ma le fast food wafe tangata mātutua i Amerika na whaia i le suesuenga lea mailo ai, o i lātou e māsani na tau mawhai le kofe le tai au e atu le lātou soifua whātusa i isi e le tau mawha kofe. Whai mai le ripoti wailoa ai o le tau mawhaina o sina kofe e mai se lawa i le tai au
e ono whaalele ia le tūlanga o le whatu le tangata. Sa unua ise so upu mai le Heart Foundation o Natalie Raffo, wa iloa i le suenga lea o tangata e tau mawhakofe le tai au, e tolu sa furutasi pasene i titia i le avanoa e mariri wai mai ngase e awhia i le whatu. O le suenga fo i lea wa iloa ai ma le ese senga o benefiti o le kofe i le tino le tangata, fai mai o le kofe tau mawhai le Aoauli e ono ese sona awhianga i le tino, e wha ai titia i le melatonin, le e wha tonton wai le moia le tangata. Ua whaeloa fo i ia li poti e whapea, o le whaamatalanga mai i lātou na whaatinoina le suenga, e mana o mia pēo na whaia, ia nisi suenga atili, ia ailelei lava le talanoa i lau lava fō mai i leo whai o le caffeine tala whengai, mō le tangata, ia e maise lava pe a whai e a awhia i le ngase o le whatu. Whai unga le nao tala mai Australia mō le nei fo i vaiaso, ia manuia tele le whai unga le vaiaso, soifua. Malo soifua, o le sio Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o sosingasangase pe amana o mia, e whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le flu, pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima i vatolu amo. Radio Samoa, tasilima i vatolu amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Samoa, matalasi. Angi mai se matani, e momoli atu ai. Loku alofa ila Samoa, matalasi. Ia, talofa lava le po ia maualuga o le whaafoga tā puai. Ia, mai se fo i o le sila mai boa. Malau tā whaonga mau e vanga. I lunga o le si Fofoga o Samoa, le Radio Samoa, lima i vatolu a mo i Aukilani nei. Ia mai se fo tātou live stream i lunga o le Facebook page. Ia wha pia fo i mo le tātou YouTube channel.
atalofa ia te oe i le dei fo ia Aoauli o le asfareile ua tāualunga ia i ma ua nganga e fo i Faiva o le atunuu ia sa alo ia i le taiao ia whapena fo i ina ua nganga e mahosoa e le la i le taiao le aso buri o ngā ruenga mo le tō tele o i tātou ma outou ia ai kako ke koe whiloa i fo i le aso a taiao ia ma palu wha le lei ia le tātou awa a ia le na tawalunga atu e fo i male au danga male tautua a le talenga ia Fofogamua o le Vaimaunga ia po le tō whafo ia se Manu Francis i hane o le atu le nganga whaftai ngā ruenga le lei male au nanga le tautua e whai i le atunuu i aso te tasi a moe sa manuia lau tō mawhitanga fo i ma Fofogamua o le Vaimaunga i le polo kalame o le Aoauli ia mai se fo i o le asoana le tai awana le la por kalame fai u fo i o le malu o le tai au le sunga le diawa o ia tawai meni ia fa pe fo i ia lona au vaa ia male to fa po le ftelenga ia tia i le tūna nata le nā i vai ainga o le sfulma le lua le a tau o severe le urua i ali i se yuli pese tāta ma le langi so alo le dei Al Harrington tuman vau la bea tātou mba futa mautou se ia pa ia fo le tu lai fitu ia o na sau fo i leo se tasi o leo whainga ruanga e sui le sepa ia o ma mai fo i tina e whaile lātou fono tatalu e tāpua i aia ia mo mori ai wha amrianga i lea tunu uma i lātou e whalongolongo i lea fo i polo kalame wha lea nganga tā ua tele mō tina ia ma i tātou uma a me moe lo manuia au tau lo ngā lurue ia ma ua tūla lata fo i koloki le kāda ia ma a ngā i lo fo i le whale a ia a o nisi o lo i lunga le ala tele le teibile nei ia wā ngā i atu fo i maota malawa fa i se malo longa a o nisi la fo wā ngā i bai e whai i le sifipo a ia ia malo la vale on sai malo le la pale ma le whātotoa i ngā ruenga ma tiute ua tātou masani ua tofi i ai tātou ia ele whai o na tātou whaavaivai ai ia pe aunga tata awa o le money in the pocket and food on the table le mea tā hua le nā ma pili e tutongi whaalave lave whai ia wasina mea fo i ai tu ese fo i lele mo aso tibu ma aso e wha ma aso e le ele fo launga i lauta mao ainga mare ke kele mai o meo ngalu o meo whaalave lave whaale ainga whaale nuu whaale kalesia o le maliu o le tu o le malo le usui o le fono o whai ngā sao whai a wae whai anga me i kaimi uma taimi uma nā ona whaola vo se ainga i le tulanga ua le leilo lātou vānu nofo ia whapelo ia la whai le tonu o le a tātou tau pule i le aso lea ma le masina lea i le ale tau sanga o le a whiloa i o tātou ainga o suri ma whioi ia a mai se tama ina mai se teinei o a mai nisi a le inka kolko ainga mai se whai awa ia po o se noftane mai se paulo ia tā mua lātou ia o le lava o le whasoa ia ai kau ke whiwa eri ai na o le atua lava na te whaia le vāvenga le nā ia i tātou o le tala sa o le tala le nā e o atu le teime whai ai ia le whalavelave ma le saonga ua maua mea e osi e le tauranga ua momoli mai e le tua ua whaasino mai e le tua le awala e whape i pe whape whea o o mai nā mea i o tātou lima mafua le lofa mafua le osi ainga ia le nā le tāwhatolu le tātou vādu nofo le vā tapuia le vā tangata ia ai mai se o pa ia mamalu wha le malo pa ia fo i mamalu wha le atunu wha le anganu ia ai matua mamaua lunga se vi ingo le atua e momoli e ana au auna i whata whaitauranga e fiolo no manu wai ia ma whaafale le malu wai ia e watu le whaapaloma le whaaftai
i lau tau taulanga osi, o loo te talo ai na ia manuia Samoa. Ia whapena foi, i le nei bai tau o le fesoa ina, o le tō whāma le whāu tautanga, i lo tātou watunu, alai tō alafa. Ia, ngi bea o kukupu, ia ue te tei e tū le mei, tātou tilo iai, ia ma vase ma pena ma whetū na iei muni ao, where has this gone wrong? La le mea ua tupui. Whea o iai le rule of law, whea le tū la whono, whea o iai le mafua anga o nei mau mea uma, o le mea le fia taui masui, lua, faa pito te ngata o na whai unga ma mea whapena. Tolu, o le tau wha leanga i nā mafia fia. Wha, o le mea le tau wha valea. Lima, o le au mori mau pepelo. Wha, oia, toi wha ono ifo. O whau whaunga, o ni mea e wha leanga i se te ngata. Ia ma le tele ma le anoa i o mea o lo te tupu mai. I lo tātou watanu. Awala e te kei e fo i lele ma tū o ilo fe. Ai tātou nofo ma tilo lele i ai. Pa ua leo le tā ua le au mai nei. I le fionga i a pātele mo siniolo po nati e kopo. Fe mai a tātou tatalo pe a tātou whaafsanga i ma whaafita Aouli. Ma whainga tāo le soifuanga nei. Po ni tūlanga wha le kalesia, o ni tūlanga wha uwhai, o upu whai o malo, ia o le tūla whono, o le vātangata mo le tātou vānu nofo. Ia o mea ubana, vāwha le nu. Ia, o tātou te pole ai, o teimi o le taunu unga o mea uma e ngata ai aso, o aso e ngata ai. O le teimi fo i wa umana walo ia, o mea ia o la tutupu ai. Ia mai le sisi e popole ai, pa ua leo le mea, o le sao le au wala e whatino ai le mea lea. Ma tātou whaalango i lea tua, o nā o ia, tātou te whaalango i ai, i le musunga le nganga awa. Awa tātou te whaalango, i o tātou mālosi mo lo tātou watamai, mo lo tātou poto mani anga waa, le ai. Tātou te tuua vanoa i le atua, e te tala ilo loto, e musu mai le angango le atua, le mea lofa le nā le atua le, o se tasi o le ainga atua. Mai o le awal, aia, o te auina mai le anganga pa ia, e musu ma avea ma fesoasoani i ate o tou le lalulangi nei. Fe mai vai le vele o kam le fe mena kalmai. So le, o ma ka upsisi li ma mga launga mai foi le lile o sa vele kuspo. Ia fe atu le ai. E au te launga ui i mea na o aui na ia o malama i ai. E mwhai na o tu fatu ma share ma oe. Ia e whātu putili, a tili ei lau whātu tua, ma lau māla malama, ia. Whātalofa i le teimi ia tūtou ta māma tina mātu o le atunu, tu a sina i le mwhai o nā luloa, a whea tu fo i whātalofa mo wholofa, ia te oe le nei aso, a lo le soifu manuia, ma lo fo le langi mātafi, a lo le ngā lurui, whāwhitai te talo, o lo wafe mo iai mo whāmanuia le au whainga luenga, le pūlenga, ale Radio Samoa. Ia po le Samoa Multimedia Group, ia au kilani New Zealand nei. Ta lofa i tu e whaone le rolangi, o nopia i ei o tātou ainga. E mamalu o Samoa, i le ei tu, ma le ei tu, o le atunu, ma le atunu. E o lava fo i New Zealand nei, so se tafa o New Zealand nei. Ia, o lo o ua pule atoa i Samoa i nei le nei o ngā ele. Ia. A talo whātu le pa i o le tātou tunu, ni sifo i o asiesie tātou le nivo i teimi o le tausanga. Pa lo le malanga, pa lo fo i le loutou lātou i le taima, le lātou i le ea, le lātou fo i le ala. Whaaboi o le amanuia a whiloa inga ma ainga. Ia, ai mai se fo i o nisi ua
mai a o lātou tusi, o lātou visa na malanga mai ai. Ia ma ua toi wha moe toi tali wantu i lo tātou atunu pele i Samoa. Ia po isi fo i atunu o lululangi nā ngā i mai ai ia ne lātou tā whaonga. Whatalo whapitoa lawa i lunga o le Apio Fōlinga, le Facebook page o le Radio Samoa. Ia whapena fo i ma le tātou YouTube channel. Ia ma le live stream a le frequency lava lātou ia ma le ala leo o le siufonga Samoa. The Radio Samoa sulima i vatolu a mo i Aukilani. O le mea le nā e tā ua i tele. Ia le tautua le nei a le siufonga Samoa. Le anga e tūlanga e se lava i ei lava lana ia frequency. Lana ala leo. E fitu aso le vai aso. Luas funma le whai tū la o le aso. E ola whaasolo atoa ma mwhai una mai mo. Mwhai una whaafonga i ei pe a whai e le aise ala ata. Alai live stream. Lusala pe te le vai se ata. Ai e whaanongolongo i le leo. Ia le na. O tātou wale na. Ia ona whaangai na fo ila ia leo isi fola maulunga ia o teknolosi. Ia po le social media e pe una iai i le tātou Facebook page. Ia whapea fo i ma le tātou YouTube channel. Ia. Whatalofa i le whanau. Tupulanga tala vau. A lo o whaia pia lātou marolonga au le io o le teimi e toea e hei a onga le vai hansa fau. Make the most of it, especially with the summertime. Ia makua wha I inga koupa. Au le io fo le teimi e tā puru ai. Ina ua o mai le tau marulu. Ia au mai fo I anga ki whinga I peo. O mai masani o le fulu, o le kale, o le kafe le isu, ma mea uma whape nā mātu, le whaafonga mai le tuno. Ia o mai masani le nā, e o mai I le teimi o le fulu, ma le tau manulu. Ai, ia, o le singa se matautia le nā, o le tā ua lava. O le kale vivingi, kale vivingi nā o tupu I Samoa. Ia ma pepesi I Samoa. Ia o pei fo lele a kale le merka mai kiki. Po le to ina fo malolo matua mai. O tangata mātutu ama tamaiti. Tausanga le a fo le wha, le lima, tau sfulu. Tausanga le matua. Ia ma tangata mātutu le fitsfulu tausanga nga ia tuilunga. Fe mai Afrika leipi ke whaalongo lai koko e mai fo lele pe o vivingi mai mo le vaveao. Ia, tala maali e fo I tātou tali e. E a mai lau aso, male nei vai aso. Lau ngā luenga, lau atinae. Ia, tālu sia, o lo oanga le lei le atua. O fo le fifia nei vai aso, o lea ua tāu walunga ngā luenga ma ngā Gagaifo Faiva. O le atunu u, ele nei fo I asfareile. Ia, vatalofa, ia I lātou, o lo o whanongolongo mai ile continente tele o Australia, because Australia is actually a continent. It is a country, of course, but it is a continent made up of many states. O whelawala o Australia, o whanungulunga mai ai, I le tō tele, o le tātou aturu wepei, o le sunga ia Satiu. Satiu Peti, ma le whalitua, ia ina po Sydney e po Brisbane ia va pe foi le uso ia rupena ia ma sulato foi aiga after le tour va nga na utonu atu tato utavai le so na nafi ia ma le telo isi a tato pusa le na malanga tua le na lele atu nei I le Aoauli ia ole a nga mo la to lo mo nga se ese I Australia ia fa pe fo isi va enga o lo o anga I atu le tato bai o le walus football le liba minute o te ai le tu live fa ia fa talofa fa pitoa la vela solidei mo I lato ma fa ma du atu o lo fa ma tuina o lato waso soifua e le pepa no tango tusi ai ngo I lato au ke le lopo fe o pa o le fa si pepa a le wo manatua ia o tala doa fa la wo tele la ia o I lava o lo fa da tuida lo da soifua I le so ia lo fa mang le ia tu le tua ma ia fa pe na no fa popo ni si aso le soifua tu lui
e na ia o ngā. E mafuta ai, mainga, whaatino, tiu te peo na masani ai, ia e le ngata ele nā, o le tautua le kale sia. Ia mo le aitau malele o lo whai Samoa i lau ainga. Awa o lo sao le nai whai i lau ainga. Ele na o lau ainga e manui ai. Le international exchange rate, pe alafo lau tupe i Samoa i nai o mātua mo lau ainga, ma whana velave o lo whai. E alu atua alu saoa, TPS, le exchange rate, alu le tupe i Samoa ina ua umali liu, ai alu le exchange rate le nā. Ne ua mana wha liu ai, alu tono le tātou foreign reserve account. The overseas account le nā Samoa. Le tātou te tongi maa o malaba i ai. E tango au i ai ia le malo. Pea o i le taimi o le tala whaatau o le tupe ma le paketi le atu no. So rest assured you have a contribution to the budget and also to the economy overall of Samoa. Ia le nā. Rā tātou ua e tale pese lea. Whātalong whātuai i a te oe mo tō uma o loo ngā lulue a o nisi foi ua mai a ngā luenga. Ua whaatili foi mo le ae. Malo, whai ule Faiva. Leo whai pese mai le mātou a kolisi o le Vaimaunga College i le whale Vaimaunga. Whaatalofa i a te oe. Whaatalofa i lunga lea wala. Leo ave tāpale, ave pasi, ave loli, ave kuria, ave uba. Whai bādie lou sā.
le na, le whawhiawhianga mai, le au whaipese le mātou kolisi māwarunga Waimaunga College, I te tonu o le whale Waimaunga. Le pese le nā whetua o le langi, na tusi le au whaipese mai te tonu lava ia o Waiala, e tau o le tāpu o tōta, o le malae ma le maonta e whio ai, pātū o le siapo tala lautele a wāsala masina, whapea foi, le ainga sa mali e toama sa tupua. E le ai amuni pese ese o iai te tonu o le lipine le a le Waimaunga College. Te loa foi ele o toi mamao a e sause lātou whawhiwhianga. Tai pei o le teimi foi lea na au mai ai ia le whawhiwhianga le au whaipese mai tuila. Ia la. A whai o isi pese o pese a le puni ala maa, o pese a le mātu lua, o pese a le whauula. Ia, e ave uma i tu tonu i. I le au whaipese lea. Ma toe usu uma mai lava e tama mateine lea onga. E le o au mai fua pese a isi tu malo. A o pese lava. A au whaipese i tu tonu o le whale Waimaunga. Ta ua le nā. E le whanongalonga mai fo, e le tunu umwhapea. Whea lai o mai i pese. Ale lo, pese tu wai a pese nei. Ai ua mai a ona toi tiu. Ma le wha mata ngofie ina le lei. Ia ma le toi wha pale ni ina. O leo, o tamu matene o le kolisi o Waimaunga. O le so, mo le ise tātou por kalame o oe ma le tūla fono. Ena ua le awa noa mai fo i le fionga le li sa tini sidia. Ia tūmanu bao siki asiu, ono nisi fo i o whanau lame. Ia le maalofia, ia pe fo i tūtua noa o le ngā luenga. Ia ai te talo pēr, ia maua le soifua lau le lei. O le fionga le li malu o le malo. Sa tini si nia tūmanu bao siki asiu te o mutavui. Ma waila awa noa lea fo i mai aso, ia matoe anga i mai. Ina ia mawhai ona whaua wina pēr. Ia le polokalame. E tā wotele le whamanatu i ate. Oe o le ola le tūla fono. E da ia pui ailo saunga le mu. Ia mese fo i le saunga le mu. O isi tangata lautele. E fefefe ia o emalau a mio pa. Ia. Ia. O le pōna pō. Mana nafi. Sa maua i le avanoa o te mata matai. Ia ma whanongo longo. I le toe sauninga. O le whale lau singa o le fionga i le li Palestine a Jimmy Carter. James Jimmy Carter. O le Palestine lona tolus fuma le iwa lea. O le malo tele o Amerika. O le manaia i o le tala. Ma moli mau. A i la tau o lana whanau. Whapena fo i whanau a isi Palestine. Sa siri o na wāwāna lata o lātou loto o mafu fau o ngā ioinga o le whātua i talutonunga. Whaalea tua. Ioi. Le tāua i au oto mai eila i leo nisi o vaenga tāua. O mea sa whaavae i ai leo langa. Ma le soifuanga le nei teitai. Former President of the United States, Jimmy Carter, at his funeral today. O le moli mau, a le li o Ford, o le atali i le o le si foi Palestine o le malo telo Amerika, lona fast fulu wa whailangi le wholanga. O mea nei na mai tau wina i le taimi o soifua le Palestine nei, mai tasi ala no wha inga mai i le tausanga e awhi sa lau fitus fulma leono, sa i o i le tausanga e awhi iwa sa lau balu se fulu. O stangata sa whatutua i le mata upu o le wha maoni. He was an honest man, an honest farmer. Awa fo o leo langa ato o leo leli. Mai le stete o Georgia, o i na soifuai ia le tangata le nei le tausanga e whiw sa lau luas ful ma le wha a le wha to a tu maloa to nei le whi iwa sa lau luas ful ma le wha na no wingo le tau wha iu iunga lava o le lua wha
le ana tu malo ai nei a to le lei lava iai le se lau tau sanga o lona tsifua au te fia au te mata ma whaitau i tala anga o tangata nei o tai longa o le lalolangi e au ngā e whai mai ai ia se mea lelei se mea fau ia mani mea na whaatawo i da fo i soifua o ia teitai a o tula i mai o lato vai teimi. O teimi lelei, whaatasi e ma teimi whaale lelei o whainga malo i lea teimi ma lea teimi. Stangata sa whaatutua ina ia whaataua le mata aupule. Honesty was always the best policy i le soifuanga o le Palestinian Jimmy Carter. Honor the law. Whaaloalo Moses tai le tulafono. Kept the peace. Ia tausia ma ia mawhai o na whaatupu le file mu. Awa tasile le i Palestine na ia whaia ia le whaalele inga i le vao Israelu. Anwar Sadat ia whapea fo i Aikupito. O Anwar Sadat o ia le na o le teitai po le Palestine o Aikupito. Whapea na fo i ia le vama Israelu. Ia, nau tau sila iai. Na o mai i le ele o Amerika. I le awhiw sa lau fitus for ma leono. Le whaingoa i nei o le Camp David Treaty. O le tausinga o le file mu o whaitau fia se lau fia awhi tangata maari reu i le vāo le taua lea. Ai kupito mai sa lai. Elwa ina tauwa i lawa le amatanga lawa. Se iau o ina manu malo le fina unga le atua i taua latu i a mose ma ave ese mai loa. Ia le whanangua i sa Israelu mai ai kupito. E o mai lawa le awhiwa sa lau fitus fulma leono. O la e whai ale mea lena. A o vai teimi la na. Ia na taua i meo fulu a uma sa pelu ma meo tau. Ai o mai le awhiwa sa lau fitus fulu se o le fitu ono. Wa tātou tau i meo whana. Ma meo pomu ma meo mea tau wha tonu. E tele tangata e mali wai. Te isi sila la ia. I le umio nei whitauinga. Ia na uma loa le treaty le nā ma sainia le whengainga le file mō le nā i la whiwsa lau fitu from le ono Camp David Treaty toi fo i loa le Palestine o Anwar Sadat ai kupito toi fo i ia le Palestine o Isala elu i le vaitemi le nā. Ai le fifi ai kupito na maana na o ia wha wau pea o na whaile tau le nā. Langa e le malu le mama ai kupito i mea na whaia Isala elu i ai lato. Ia tilo fo i ai i le tala wha solopito ma mala ia na whaia le atua ma tu inatu i a mose ma tu inatu i tangata ai kupito ma le vaitaimi o Herota ma Farao ma i latu. E le o ni mala e avane ai le mafutianga no o iai ai kupito. E o i ulua i pepe. Ta maari liu o wha a mai o mea uma wha pena. Whai mai le nā vaitau. Ai teo whatu pe le loto ai kupito. Le ala wo o mai le taimi. The modern times in terms of manufacturing guns, machine guns, AK-45, bombs, nuclear weapons. O mai le vai teimi le nei ua fau mea o kako le koe kau i mea nga o meo a uma meo sapelu. Ia e mana tua la i le whaafonga fo ele atulo ma leo whai tautu spa ia ma leo malma lama i le tala lea i le vao ai kopito ma isala e lua uma lava na whai le wholawholanga le atua i lona nuu o isala e a whai e tau isala e lu le sami e manu malo. A tau i le lau ele e manu malo. Po le vai tafe, po o atu maunga, po o alia, e manu malo i salae.
Folfolanga na le tua lona nu. E ui na biu le anga tangata. E ui na tala pepelu ma mata itu fasio tangata. Nanga I kanka whapenga o se sala e lunu kwa mka ukia. Dangerous. Aia. Na osi whianga inga lava le tua ma lona nu ma alofa pe I lona nu. E voi teimi e wha ma ini e le tua ia pau o Israel. Ioi. Le fuenga le mulimuli le ntatou loa nei. Kanana na fio ai le nu fau ma le nu o le tofi. Aia. Wha se fulu tausanga. O wha ta milo milo e ae le atua. I au tafa o kanana. I le tonga vau. Ma feoti e tangata ae leo o le nu. E o lava ia mose ia. Le tā ua I o tala nei awa o mena na tutupu I nawa I tau. O lea ua toe. Tafe mai. O mea fo I e tau o aftermath. Post-earthquake. E o mana lulu le mafu I e tele fo lea. Ai whatoa e toi whalongo la ia lea o peo kau. E mangiki o kingo koe whalongo. Kua e koe pe e minoi le ele la te tūai. Those are aftershocks of what the actual eruption when it happened. Mea mea na I vai te mo Israel mai kupito wa au mai e lava e o mai I le tae au nei o la vai fai. I le feita tele la o ai kupito ina ua saili le tamalo le plastene le nava I tau and was the data ina ia tausi le file mu ma Israelu. No mai e ai luma ina le solo ta vale fita. Na no mai a fa alo I le lato plastene ai fana lo ma lato plastene. Tangata vale ina le plastene and was a dat. E matau tia. Ia ne na nisi nau vaenga na tā ua tele lau whanongo longo. I tala ma mori mau o le soifua tautua o le Palestine lo na tolus fulmariva o le malo tele o Amerika. President James Jimmy Earl Carter. Tā ua o le whamaoni. Honesty as the best policy. Honor the law. Ia whata ua ma whamamaluida le tūlafono. Keep the peace. Ia tausi ma whatupuina le file mu. Never abused your power. Whether it is a political power, a military power, whatever power you possess, do not abuse that power. Le power ton wala le tal no mai le olanga le plestene le. Le vevesi e nei tato. Yo. O te le whaasin sino lima po ai, po le malo le o lo tūla I mai nei, po le malo le na tū na iatu, le na tū na iatu. Tangata u malawa. Sina ta mai malo si anga whapenei, ma sina ta mai mala malama whapenei, ma le pule la I titi whapenei a watu. No whalolo tangata matua I whaatele. And multiply that simple, easy power. The authority is used and then abused. E wutanga to lefa i le bele na, ai lato te pe i wha, e rei noa, o lai lato te wha au ngā se le nā pau, ma le nā malo sianga. The abuse of privilege and power and authority. Wai le mea sa whata ua, I le o langa ma le soifuanga o le Palestine lea. Treated everyone justly and fairly. Ia talitonu, ina ia tausia le vā, le lei, maia te tau, a te ngata uma, I le tūlanga, wha le tūlafono, ma ia whaia mea e tutusa, ma te ngata uma, aua ne wha pitoa, se whainga mō se te ngata, ai ese le whainga e whai mō se te ngata. Nei le soda nana o awa wina mai I le tolu I tū la sa au nofo ba o tilo ai I saoninga uma
o le fionga, o le soifua, ma le tuua o le malo, e le Palestine lo na tolus fulbaliva, o le malo tele o Amerika. James Jimmy Carter. A leo langa la tāua tele o le. Ola mai Georgia, o stete ia hanga i le tūpai saute, o le malo Amerika. O stete sa iei le whaelonga lanu. O stete sa le lei lo lātou ta mau ainga. Na pau ia lau la au, ia mala au, ma whaato anga sa ola i le vai teimi lea. Ia, o le meo le whaato anga vavai. Whaato anga vavai le nā o le au mai, ia ma whaaputu, ia ma o ngā le furu o le vavai. Sa whai ai materials and textiles, sa whai ai ia meo i whai ai ofu ma whai ai la ei. O le lona lua, o le la au e ola tele i ma o i sa tele na momori ma au mai ai le la au lea, mō tau mawhitanga, ia ma whaatau atu fo i a walo na swau, o le peanuts. So Georgia was well known for its cotton factories, cotton plantations, and also peanuts. Nā, wai mālamala sisi mea whaure na aike ngofo i Amerika ake le ropo, lale mea ngang kupu ngā. O leo langa atoa lava la leo le li Palestina ina wa whanau mai. Ia, manai o na uso, e toa lua malona tua fine. Sa ola mai i le whāto anga peanuts, i e pe whaiwau ia. Ola mai o le mele, o le Aoauli. Ma meo le palai. O le meo le ufi le nā o le palai. Ia. Ma le meo le lau fasi. Le lau fasi le da sita mai fasi wha i wha pene. I pose o ngā wha i e tipi mai se a o le wha e tuto. E leo se wha i a toa fo le nā. Ua na o le tama i lau fasi. O le i o le wha i la poa. E ona babai ese la ia leo le pawhai. Ai tuto e le i o le nā. I ona tipi la ia lea ma vai le i o le nā o le o ngā whai. A ma wai la ia lea o le lau whaspea la kia le kōn mele whasi kama i whaskamu. Ia o langa na. Ola i le fuamata. Wai le ubia kope, kele le ngiu ma le popo. Se lau popo wa maua au ato fuamata e amo i tai ato i tāma. I sānua whata ma amo i oi lufi. I le whale o stoi ina o tai wheleti mauntai. Ma le teine o molona to o lua o oli. Ia vai. Ai kaungu i a koe kā malau. Malau ai whai mai e tā la lusful sene i le kilo. Ai whesiri isi au whaifua maka. Ia whai mai whatoa mai a mai oi. Ia kai ma oli mai oi lufi. Whale o loa tonu wale nai whaafsanga i male au wala o le whale mai a luanga i lufi. I le itu wala lava le iai i le pā. E umalo le whale mai so o tu loa mapiula male e kalesia me tisi. Ai whai mai leisi au whaifua mata. O ina lai tā la tōrs furu. E se furu sene, e sili e tuai le tau o le kilo o lai whaataui o le fuamata. E a tai maunga tai. Wheleki ma ori. I le tā la luas furu lei. E ke lola me whai. I le nā se furu sene. Lai sili e tuai le tau le reiti o. E koe amo kua i ia le pe fuamaka lea. Asa vea alu i oi lufi e fuai. Ka ingo le maka i mane so. Ngā spulu senge ale me siti ale. Ale la koe afu le lea. Alu e awhi. Vele kauli iera. Ale au town area boys here. Kali e mai whame. Oh, so. Ole o langa le nāna o lai. Ai o le tā ua o le nā o langa. O le loa ai tautua mai loa ai. Whaatino mea i tono lou lava a inga. Ia o ai e whaia.
Aoauli nai o e te loa ola tō tasi. E te loa whawhau se ainga ma whawai se ainga. E te ola i mea maua i o lima, ma mea maua mai na whaola i o lima i whātoanga. O ko ngā ngiu, o le koko. So se mea te anga i ai, e tawa, e te vai e lafu le mule tu, papea, ae. A manga ia li lea piko li ai le ai, ma se mea le o olai. Ia la lafu. A lua ko inga se pupu kalo, se laungi kalo inga. Whai atu le si ponga, le si pupu kalo, ku le si tu, ma isi mea ko, to koso se mea. Ai mana tua la le i malau lafu pua. Au inga so solo i kua pua. Ie o mai e sua o mai lunga o mei e whai. Ia maua fo i ngare i unga o le ngā ka mai pua a ia. O le kongi fo i lunga o le o ngā um. Pua ai kalo ia. O mai wha le anga mea le koi. Ia. Maua fo i nā le unga si nā mea. Si nā mea ola. Ina ua si mai ia le sao le fionga le ripeles tene o le afa titi e le ba le anga i Washington i le me e teu wai ia tino mali liu o ples tene ua fai ilangi ia le nato fōlanga ma ua mai a fo ia lo nato soifua i le teimi na ngādu duea i le whane pae ma Washington e. Au na whanofo lava mo, baba ai i le se senga la lea. O le se lau tau sanga o le Palestine wa tu malone. Ma le se lau tau sanga o le te tai o le ekalesia ma le perfetta o le li wa ai a le ekalesia Jesu Keriso lau pa ia o aso ngatai. Se lau tau sanga au tango ki akule le si channel o lae tu mai le pule laa o lo o sao noa. I lana la unga wha manuia o le kilisi masi ma le tau sanga fau. Russell M. Nelson a toa fo i lona se lau tau sanga ai lau wawa ai atu oka le matau tia o le malosi o le tamalo o le li tai. Dr. President Russell M. Nelson. I wanted to make sure I'll remember the prophet's name because the last time I spoke about him, I didn't remember his name. Wa ngale loko mare anu fai kaume ke singi ma tusinga pa ia ale ekalesia ma lia hona ma magazines fa pena wai tele talamana yo talafa solpito ya ma awa onga fo ele ekalesia update mai le taimi ma le taimi le tau sanga fo fanga luat ma ma ole ekalesia le taimi awa ele fai kaumenga e makua i e behind lava i le tele o swinga ma mea o mai fuafuanga whatati tia le kalesia ta wala mai le maunga siona ona o le perfetta leo le li iwa ai alo o whaari ai whalinga ma tu ina tu iai e le li i whaolo Jesu Keriso le sootanga o le langi ma le lalulangi nei e tau tu le perfetta. Ia le na. Au whanongolongo mai fo lesi au moment si fe mai. Au. Ide wala unga mai maka au mai le perfetta. I ore ka waku le perfetta ai se alanga ta wotele. Le wa se lauta usanga tu se tupulanga le leia. President Russell M. Nelson male fionga le li. Perestene le watu malone. A tōre leilu la ta i se lautau sanga. I le masino te sema na se ima vai atu nei. Ia, taftaia le tua i le soifua o nei te tai. Tātou te whaitau, ma muri tai. I mea na wha mau i tala wha soropito o tusinga, o ata ti whanga, wha pena fo i wha salalunga. The social media. Ma tātou wawa ai maa o mai ai se mea tā ua i soifu wanga o nei te tai.
Ia whapena fu ia I tātou, I Samoa. Ale mea la le kia o mai le mele vevesi e ngai ia le. O le mea le vevesi whaolonto I whale. O le wha vevesi fua e le tangata la tau I o le mea. O le mea I o le whaingofi e. O le uli ana le lana mai e le tusi mai le ofisa o le tamaita I pā le bia. Matu ina tua I le whangona. Ina ialo ia matatau o na whaamawai mai le sunga lauri al mali atoa. Matu ua le na foa o le tofinga whaaminsta o le matanga luenga o whaatoanga, whainga Faiva, lafu manu mawao matua. Alo whai le uso. Le whaana velawe lau le tusi lau mai. E le seisi o saini ai. Se I vanga nā, o saini mai lea fionga lea mamalu o le malo. O nā alo ia lea. O se whaatununga lea na wau mai ea. I le fionga I le tumaitai pānamia. Ia. Ele ise me mawhai ana whai, leanga o le paramia, o lana whaatununga, o ia o le teitai o le malo, ma le teitai o le cabinet. Sa whiriwhiria ai I lātou nei o lātou te whinga. Ele o se mea tātou te vivesi ma whanua noa ai. Ai tātou te mata I tuina o le ale winga o nei mea. O le ale mea o le atua I ai, le patatua o nei mea. Ele mawhai, leanga fo'i, o la iei le pale mia, e iei fo'i tangata lātou te whautua ina o ia. Ale mea le whai, o lea e matua I tutu atu le afi, matua I pressure atu, mataua mō, mataua nau, ma pei e whaatonu atu, e alo I whaaptalanga mai ia mātou te le whaatonu, o le mea sa o ale nā. Una I e tupea tu ila epa, ma le ala, ma I lātou, sinia o le hero pipi. Tu le awhia me, whailau whaiunga. O e te pule le kapeneta, o e te pule o e te tai o le malo. Ia kule ia le silo makua, kangu silo makua whai le whaiunga. Ia ngā ola, ia le kari e mai. La le wa kule la hori. And then they laugh. They laugh their heads off because they are gaslighters. Hello, pula whaperetani o le mea tau le tutu afi. Gaslighters. O le au kuku afi me le au kuku umu ia. Ia o maasani e alatou. Mata mea le nei whainga malo o le mea lava le tas. O le mea lava le ana whai. Ai sea. Su e masei. Sa ili masei. So se mea lava. Ina ia su e se mea e mawhai o na wha pa u, ma wha to I lalo, ma wha tau leanga ina. Ma tau mama ina. Ta mai tai pare mia, ma lana kapeneta, ma lana whainga malo. Pei anō whai atu le te mosola. Tangata nei e le momoe. E le malo lo le. E mawhau I se awala e whaaleanga ai ma so sofa se mea. E pei o se tūla whono e tāu o tele I o lātou loto. E mawhau I ai atoa I le ao atoa ma le po. Mani ara wari e ma ki kari e a voi ma pingi e kuai mea I o te me. Mawhau I ai. Ele se meo te whai atua I le bata upura. These gaslighters have always been like this from day one. Sua se mea.
No, le kari i, wei. Pura kari i o meo kama i sumu fōre o umau e wakuna makua moa. Au umanga ai e sumu i le fua moa. Wa valea solo i le makua moa le su engalanga fua moa. Le fe mai i le kala le silo makua. Ia, wa vavai. Lea wai fua moa i. Lea wa soso. Wa soso le makua moa o le ingi fua moa. Tātou tani e fui. Ia, mamana tua ai. Mea ono o tutupu le tātou atunu. Awane a vea le se ma mea mamafa i a te oe. Te tai o le atunu. To a fi maali e fo i le tai le o fionga te mai tai panemia. Ia. Lātou fo i o lo o. Wāwāla nata ma le fionga te tai. Whapea fo le lo i sini. Avele. Tua lalo. Ave fo i le fautuanga. Ave le whaamalo si au le te tai o le tātou atunu. Ia. Tu mau pēr lona whātua tua ma le toa o lona loto. Awa taltonu mai o le matua tele o a i o le ata whana mai ma ala la popoa ma ai i o le ata wai mai. Mark my word, because that is going to come. So, fia me, na ufionga le sanfa pito, be patient. Talo i le atua i mōlo malosi e tali e tuai i le tele o mau whawhita auri o le anga i mai i se teimi o luma. Le tātou a inga whātua i le atua Samoa utas. Al tala le nā, ta talo mana pongi. Ina ia mawhai o na toi whāta oto i langa tonu, mapanga le lei. O ani mea na wha le tonu, ia, o ani mea na fisoa ina ai le vāma le loto i whale i le vāna nofole. Ia iai le nganga le tua e toe. Poupo wai ma whale leia. Ni vaenga ua whale tonu sa le manatu mamafa iai o ie o pū maala mai ai le fili. Maala mai ai tamai pū whapenei. Ia ulu o le au tutu wafi ma le au gaslighters i. Tātou o le malolonga foi mai sue tātou talafou i vai panua. Ino umamata wa tausanga tasiva tasfa. Ona maila i mātou matu i Hawaii. Ina wa o lesa, sa mātou o umalawa le lotu. Na to fuma fita al mata au taum tu spaia. Ana wa utal tanga lo of dino se pele. Ino fa pe mai fai fe au su al mata yo fuma le ono. Na su uma tu se fita. Ano tanga le mua tu lau tanga. Mo to al pele mo to matufa. Ino lo mai wa sa tingi lo va ye mato. Sa mo li lo au fa masino. Sa fa pe mai fa masino. Ola li vai me ola na ve pele tonu pasa. Tau fa pe al famsino ol pele, ola tuspaia, ola tusta talo foi lea. Sa fa pe mai famsino la no sola tol fa pui. Tau fa pe al famsino pe fai tu mai sina tai me fa matalina toila ngal pele. Wala no ve tono fa sa. Sa fa pe mai famsino wala ale umistain. Tau fa pe al famsino au vai le sai, no man tua lea. E to tasilo tatou tamao le lang. Au vai le lua, no man tua lea. E lua vai ngalo vai tu spaia. Ol whenga inga fau, mal whenga inga tuai. Au vai le tolu. No man tua lea, e tolu ingopo sua fafo i lo fai ngoi lo tatou tamao le lang. O lea tua lea lo, ma lea tua lea nganga, ma lea tua tama. Au vai le fa, no man tua lea. E fa e vengi lia lo i tono tu spaia. O ruka, mama tayo, mama reko mayoane. Au vai le lima, no man tua leo tau po to se fulu. To lima tau po poto, to lima tau po valea. Au vai le ono, no man tua lea. O aso ono ngaluelo tatou tamao le lang. Au vai le fitu, no man tua la sa pati, la sa malo lolo tangata malava lalang.
Au vai le balu, no mantua le, e tō balu te ngata ni whaasau ina mai le lolo. O noa malana ba, ma ba whanau anoa. Au vai le iwa, no mantua le o te ngata le pela tō se fulu. Tō iwa no, ai foi mai tō tasi whakatai a Yesu. Au vai le se fulu, no mantua le o tū la fona se fulu le tuan tuina ia mose. Au vai le siaki, no mantua le o sātangi whiri lo tā longang. Au vai le teine, no mantua le o taupo o Maria tunga Yesu. Au vai le kā, no mantua le e tō tasi lo tātou tupu na whaele langi malalangi. Ma mea malava o iai. Au whai tawala whai ato al pele e 5 lua lo vai aso tasi tau sanga. Au whai tawala whai o tangata dono la pepo al pele e 5 lua lo so o Yesu. Au whai tawala whai numera tai tasi dono la pepo al pele e tau se lawa no 5 Tau se lawa no 5 le o aso tasi tau sanga. Ino umana whaamatalina la ngal pele whaamasino. Sa whapea mai whaamasino. Whaftaili vai tu sa mlo whaamatalina al pele. Ino umamalo tawa o fwoi mo ne sa mo mlo mawhawhau. O te leto e ala was tawa si yol whaabau lava. Amen. Never fire right tell it. The swell of no ya or your soma. I saw say you live for the bow. Papa the I might say shit up for no. Kill him from time. Yo, let me tell her. I feel no pillow for my only person on la. Bowla no for Yasakeli. But was Suma. So kill Sammy enough come out with Bungala. Kill him a Kalakaba. Kill him in Bungo. Little kind of a sort of out. Not Bungo. So by you pick I can pay you out of far. But I'm not going to wife up in our come on. Pakula ilum puka, keu ma ya ika. Te suar te wa silent when go feel polonga. Malaf ge so kapa fa, no la la. Well my petit masuna, ilu me uo. Sabi o mauna mabau, o te tawa sa ai. O whainga tawa.
hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
sai e sili le manoni la tifa I moana la utamami o tasi lava la tifa I moana la utamami o sili lava. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Ia, lena, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manaba o ngā luenga ina ua ngā ngaifo Faiva o le siva Samoa mai i le au waipese o le mātou nuu i le whale manono ma le ainga i le tai le telefoni o le vainu o le aso na nafi na whailo ai e le sunga lauri al Maria toa a o avea pea o ia o le minsta o whatoanga whainga Faiva, la fumanu mawao matua. O ia na te le wha mawai, i lona to finga wha le minsta. Ua mai ale po, na whono ai le wha le tui atoa, e awhi ai ma le tamaita i palemia ma tangata e to tolu e langolangoina o ia, o isi whaipule o minsta. Ai luas fulma le valu. Isi whaipule uma o le pāti o le whau whai. Ma le vaenga whau whai o le whatutua i le atua Samoa ua tasi. La tau te tutu whatasi ma le sunga lauli al Maria toa, po le teitei whono, po o le fionga fo i le minsta. E le te tau ona lo tea, pe papai le fionga i le tamaitai pāle mia. E ave ese pe wha malo lo le lii minsta mai lona to finga wha minsta. Ona wha lawi lo ai le sunga lauli i le po ona po. Na te le wha mawai i lona tofi minsta. Peta i Samoa. O le tai au nei. O le ua amai alo iai i lunga. O le api o fōlinga, the official page ale malo, po le kapineta foi. Se fina ngalo ma se faa sila silanga, tā ua e faa lawi loa faa lawa i tele. Mai le fionga le tamaita i pāle mia. E faa pea lo na whaita wina. E tā ua tele i le faa fonga mai e le atunu. Mai o le neitus, whaato a aloa ia, pe a whaiua ave se kopi o i le fionga i le au mamalu o le malo, na te sainia mai ai. Nanga o ia foi. Na whaatino ina le whaatauto ina. O tula fono, ai maise o anga waa ia, ma tofinga whaale minsta, o lo o iai le whawai. Pa ia mawalungo le atunu. Usi mai le whaafonga se i au whaita winatu. Le whaasalaunga le nei mai le teitai o le malo ma le fionga le tamaitai pāne mia. Ia Fiome, Dr. Naomi Mataafa. O le aso se fulu leo Januari lua fe luas fulma lima. Ua whaamuta loa i ai pe terminate ai le tofinga o le fionga i ala Aouli le uotea palota i vau fosi. O le minsta o whaatoanga mawhainga Faiva. E le i māmā le iloiloina o le nei mata upu, talu o na whaailoa whaalaua i tele, mō lianga ua a fia i nei le fionga i le minsta. E peo na u whaailoa i le vaiaso na te nei. O le whaamsinonga, o le malu lea wha le tūla whono, e awa noa mō so se tangata Samoa e sa ili ai le ami o tonu. O le tūlanga tala whengai lea, e ao o na wha ngā solo i ai le nei mata upu. Peitai, e ai a afianga o le malo, ona o le tofinga wha le minsta. O lo o ai a ia fo i le whaavai o le malo tuto tasi o Samoa, e ala wha le tūla whono, e whaafoe ai to finga tāua loa o le pūlenga whaatonu. E whaapea fo i o na whaatūlanga ai, ma au lape mo nei to finga, ina ia whaatū mawina pea i le ami o sao, po le integrity male tau le leia. Na sa usi foi le laulau ina o le nei mata upu
ma le fionga le minsta le nei vai aso. Ma whaai loa manino i ai filifilinga e lua mo ia. E pei ona ai ia i le mata upu tolu tolu, pui pui tolu, pui 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 o le whaavai. O le filifilinga e wha mawai mai lona tofinga, a to ai ma le filifilinga e wha muta lona tofinga. O le filifilinga e wha mawai mai lona tofinga, sa filifili e le fionga Eleminster ina ua wha atulai ni morianga e wha sanga i a te ia. I le tausanga e lua festival marifitu. A o avea o ia ma minsta o wha atoanga i le nā mai tau. Peitai, ina ua tā pā lona whingalo e wha mā vae ma lona tō whinga le mata upule nei na te le Italia ina. Ma ilo ina to toa le nei mata upu. Wa tau nu uai i la ufai unga e wha muta lo le tō whinga o le minsta o wha atoanga ma whainga Faiva. E pei ona tau ave ai e le fionga i le Aoauli le ua tea polota i wao fosi. E tusa ai male mata upu tolu tolu, pui pui tolu, pui 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 o. O le whaavai. E a fu atu le wha mamaluino le nei wha i unga i le so, aso whareile, aso se fulu o le masino i Januari, lua afe, lua sifulu ma le lima, lono wingo le aso tonu lava le nei, wha tino ai. E muli ta ia inga o tula fono, ma whainga whaavai o le malo, i tūlanga o le ofisa ma mea tō tino, o loo whaao ngā ina, mo le tofinga. Le atunu ue, e iai tu aso e so ai le tātou wholaunga. Peitai, tātou te whaatua ina pēr le upua le atua, nā te le tu ua. Nā te le tu lafo ina foi i tātou. O le anawa a le whainga malo, ia tau napa i le tu lafono, ma e nau pēr, ina ia muli ta ia. Tuafa Yesu, amene. E leo iai ia se saini ia le fionga le tumaita i parmia. E leo iai fo i se saini a le fionga i le au mamalu o le malo. Masalo o nao se kopi o le tusi wa tuu i nātu. I lunga o le Facebook page alo ia ale malo. Ai o kopi na e lua. E tau o tele e tau o na sila iai. Ma e tau foi. O na toe repost ia kopi o le o tusi na ua pipi iai masaini po le signatures ale fionga le malu le malo. Ia tasi la le mea. Wa mai alo ia ilunga e le ini saini o iai. E manatu fo i tangata pe wha pe i. O na whaia ia whainga. Pe a whaia te tau na muli tai i whainga whaavai. I le whaalawi loa alo i o se mata upu whapea. A wa umona pipi i mai ai ma le saini le fionga i le au malu le malo. E loa ai. Ua ma lie fo i ai le fionga i le au malu le malo. E ta wala atu. Tali ina le wha mawaianga ma le. Lono wingala. E le i wha mawai la balauti. A o lea la. Ua whaia le wha unga. I le malo si anga lava i o le palemia o le tai o le malo. O le mea la leo o tūlai me mai le teimile nei. Tātou te lei loa po le a leisi i tū o le a minoi po le a seisi whainga, seisi tūlanga i le tali mai a le sunga lauli. I le tusi lea le fionga le tamaitai palemia. Na paule mea o te loa i le saunoanga lauli na whaai uiaila na silsilanga whalawai tele le pō na pō. Na ia ta ua ai e whapea. O le a lava le whaiunga e whaia le fionga le tamaitai palemia. Na te talieina, mai na te whaaloralongia.
Whatever the decision will be by the Prime Minister, he will accept and respect that. But he also said, e foi maisi sa unanga na sa uitua. Ai ta oto mai o le atilu iai, po o le a se taunuunga, a o a nisi ta penanga o le a o atu iai lana taumawhainga. Ia po lana tali mai fo. Ia lea lau o silasila Samoa. Wa uma na whale le mataupu le po le asolua. Tō tele la tō o le ivas furu pasene, ivas furu 5% o le whaafale tui a le whaatuatua i le tua Samoa o tasi. Mai le tōrus furu ma le 5, whaipule o lo lātou tāu fia, ma whaatuina i le malo. Lua se furu ma le valu, e lango ina, le sunga i lauli al mali atoa. Ai na o le toa tolu. E le ilopo feo ia isi whipule po isi minsta msalo o lo nei isi minsta e tolua. So what does this mean to us? A whai nei wa le la tātou talanoa. And now this is an open forum for options. O le ia te tau fo le nā i tātou te, a le tunu, tātou te tutui i matilu i totonu o le mele tuk. We are on the outside looking in. What's going to happen? What are the options here? O a ni filifilinga e mawhai ona whai i, o a ni whai unga e mawhai ona whai i. E wha ono oso mai se mata upu e sui ai, mawhai ai se whai unga, o se pālota, e mapuna i whai le manatu, ua le whātuatua ina, le sa avea ma pāle mia, le olo i ei pēa i le teimile nei. In other words, could this be an option? Ono lau tō tele le whai numero le whātuatua le atua sa mua o tasi o lau ei o i le tuolo i le sunga lauri al mali atua. La tō te whai ai se pālota ma whātula i se lafo. Ua le ai se whātuatuanga i awhia be. Ono leolo i ai le whai numero i la tō. Ma fosi e lo se whai ngā pālota. I le mata upu lea. There is no confidence i le taita i ngā whia me. Ia, te o mawhau pe te tala le leina. Leanga e tā ua telefina ngalo tangata. Aisea, le tā ua le nā laiono o watu le asua nafi le lipoti ale komisina o whainga pānota. Aisea ea laio na whata ua me nei o whainga pānota i mā lō e pūlea whatemo kalasi. E mafua ina ia tui nātu le awanoa i tangata lau tele uma. Lātu wai a te tau lātu te filifili ai. Tai o lātu tu malo, ma tai o le malo. Lea la ua uma ana whai o le filifilinga tangata. Ua sui tau i le tini tui nātu ma mo atu o whaamnianga. Ia i la tau e o mai e tai le malo. Ala le mele o fai. Nofo tangata, palota, sa whaia le filifilinga mo i la tau nei. Se whasa o toa le mele. E leo i aise anganga
e tu I a fia be mai latou o lo o iai. E leo iai fo sila ngona e tu I le sunga e lauli mai latou o lang. Leo le au tu la o I tonu la leo e tu o ile o ngā tonu ma le lau whadi sa o ala le teibili nei. Tātou tilo lo la. E le aise vaenga e whaare ngai fia be mai latou o lang lango ina fia be le tamai tai parebia. Le ai fo I se tu ma se anga e whaare ngai le tūlai mai o le sunga lauri I le isi tu ma le tō telo I lātou. Lea ua lango ina. Whai ngō whi lava la I lau tilo. O ai o iai le whai numera. Wa la options ia la tātou tilo ne iai. I le sinsi lātou o le tamai tai palebia na au ia manai whai pule tō lua. A le ale tō inga malusi anga lea o tū mai ma le sunga lauri. Ma le toa lua se furu ma le valu o I lātou, a wala o tala sa o le tala le la watu. E whai ngō whi, pe a whai e le to iai se le leinga. O na fosi loe la Aouli, le mata upu e whātu lai le lafo. There is no confidence again in Fiame's Prime Minister's leadership. E le lava fo ia lātou whainu mela. E whina wina ai le mata upulea. And those are the options now. These are open options, open forum. Tātou tala noai wā lea la o tātou la le o tilo ne ia ilo tātou ainga o le atau te tea. Le whau ma le maene. La atau te tea tātou mātua. Le tātou ta māma le tātou tina. Ai a tātou la le whanau le tilo atu. Pe atu I se whātustu sanga whaingo fie whapena. Is it repairable? Someone says that. Wha mai e mawhai. Ona toi whai le mea fo le. Reconciliation. E mawhai ona toi teu le mea lea. Repair or irreparable. Nā le mea la whai. Le whai mai. E tau napa le tu la whono. O lesi option. Sila matoe tangai. E le whai unga o lo iai pea, tātou te muli I le tula whono, the rule of law. Wa uma na whaata oto mai le aso le whamsinonga. Wa uma foi o na whaata oto mai le tula whono, e fua iai a inga, mani tuunga, e pei o na iai le whamsinonga. Sa o whaamana mātu. The Criminal Procedures Act 2016. You are still innocent until proven guilty in the court of law. Yeah. I'll live for me. Ele au mai e le tula fono whapea. E te a fia loa. Te tau loa e nei whama vai alo ia. Pe a whai wa fia le tofinga whaara minsta. Ale a mai e leisi a ia inga leini tuunga e le teimi o le bail conditions. O le ele yo o le teimi o le whamsinonga. Whai mai se I vanga nā. Ua whaamaunia le whamsinonga. Lau soli tu la fono. O na alo ia lea o na ave ese lo tofinga. Ese fo ile tu o lo ta alo mai e le malo. Ma le saunoanga le fionga le tamaita I parmia. A fia loa ave ese le tofinga.
Ia lona winga la. La tātou whātali po le a se tali mai le sunga ia lauri. Aoa ni me tutupu pe a te ua whaatula I mai se lafo. Ono lo lava le whainumera e toi whaua I seisi malo fau. E leo se malo fau. E toi whaatula I mai seisi tai fau. O le malo. I le itu le luas fulma le valu sui o lo oiai. E mwhai na whai. Io, e mwhai na whai. O le iai le whai numera. Pau le mea tātou tilo e tu la fono whaapare mene. I le awala e whaatino ai. O le talo le fono, ma usu le fono a Samoa. Ma whaatu la I le lafo le tonu el mota. Mai o le tā ua fo I o mea nei o tātou wo o iai. Mana tua, ele amatanga, ele I o mo Samoa I se mea whapena lai na tātou pisa ele whaavai o le atunu. Ta lepe le whaavai. Toi o I whainga pānota la iti I o mai. Ta puni le whalefono, ai o whai le fono, talo le fono, whai le whaatautonga. I lalo le whale ia. E le I tupu mua moni me whapene I tono le atunu. Aina tutupu isi atunu. The principle of necessity. Ina ia tatau ona whaama popo le malo, ma ia nofo file mūtanga ta uma. In peace and harmony. From political crises such as this. Therefore, la o tātou toia mai, I leisi tae au fau le nei. Ai le fau. Na sui foi whainga malo whapenei na ua whetoto a I te tai. Tai ei, I le nāwa I tau. Ai a tonu foi o se tani lea mai lea tua. E toi foi ai e sa ili lea mi o tonu. Ona o le vāta ngata o te tau talape iai. The conflict of interest is the relationship that we do have. O siri atu le vāta ngata nai lo le tau tonga. Sa tātou whaia I lumo le tua ina ua o tau mai. O tau umo whaipule le pāle mene a toi a whiai ma le tua ngai I te tonu al mauta. Tātou tilo lai options. A alu suanga le batele, ai tu lai mai. La uli ma whapea, wa uma le lātou tala, o le a lātou woe whātou lafo. Le to iai se whātou tuanga, whātou lai, se tai fau. Ai whapea mai fia me, pe a lolo I se me mana o ai I le to ino tuile e pao mai I nei tātou te tutu whaatasi atu ai. E le mawhai. Langa o umana ta otol tu la fono tau te fia kolosi lolfo lo e o I leisi vaianga whai tutu whaatasi mai ai. Wha mawai to whinga au. Wha whai pula I tono le pālemene ai o to e whainga pālota laiti. Le mea o le tā ua I le vava. Ai atu lea, this is my personal analysis of this crisis that we're in now. Another political crisis again. Awa atu la I nei sui se palemia. Reshuffle atoa ele malo fau lea ma le palemia fau lea. Min star mo lato portfolios mo lato matanga wenga o I e maua ile mi tonu. Ma o I foi e mawhai I lona whai isi whai unga. Awa le mea leo te tilo atu ne iai. Mene I lumo le tuamlo wha maoni o te le na tia sebata upu wha penei. Leanga e iai lo so tanga le fionga te mai tai pārmia o lo so tanga fo I le fionga le min star o wha amsinong. O min sta o leo.
lea lava la e ta oto ai, e asa le Faiva e le asa le masalo. Fua le mwhai o na au maini leo mai fafo, wha pitoa la tau te sila. I le sua ina o le mata upu e winga i le oti o tu au. Ia mai ei fo so tango le fionga. Il te mai ta i parembia i le fionga i le li i minstao leo. Awa o le tau ili ili o le mata afa. O le tamba o le ana o maile. O le tamba o le ainga sa le balas. Nanga o le lau manu ia. Ni fautuanga mani mana onga ina ia tau fia ai le au maia oni leo whaapitoa i fafo. A o ma aila i lisi tu. A whai e whaatulai le lafo ai tulai mai se pale mia fau e whai ni tō whinga reshuffle a toa le kapeneta. Ai sui mai seisi minista fau o leo. Whaatanga mai lola ia leo tangata mai fafo. Leo whaapitoa. E su el mata upul nei e maua. Maua lo ma tangata na tupu el whalawalawe lea. Ai le ngata lai le nā. Wha i ole so tanga o le fionga le tumai taipan. Mia ma le fionga le ri minsta. Ma unei wha pena fo i le sunga ia leala. E matua ma whana ma vāvala lata le so tanga. O le li fai pule o lo lau manu ia matua ia le ingoa. I le fionga le minsta. O le leo. So you see the different scenarios and all the different options of who is implicated in this crisis. E mana i le tātou talanoa, i le ngangana wha Peritania, ma le ngangana wha Samoa, e manino ai ma malama, o ai la lea. O lo tū le o ngā tonu a o ai la lea, e alu promote mai i ambea leanga, ma le au tūtu wafi. Ma le alo lofa la i le atunu a wai le moe le mea lea. Tele isi mea, ma tau tia ia la atu lai mai luma. Au mai ni leo. E su el mata upu le for once and for all. E le whapea o le whaatau anga vale. I le tomai ma le anga waa. O tātou tama whanau. Mai tātou te le alo whanga fo i whapea o i tātou o le malo tūtō tas. E whai lava i tātou a tātou whai unga. Le ala le nāna lai ona o visilinga. A whai la tātou te tūtō tasi ma whai a tātou whai unga. A whai atu lava la ua ngata i. Whawhia la hao e ona le atali i lea. E whamali eina lo topo wangata i le malo si anga le malo e le mwhai se mea. A mai e se tali to bring closure to me and my family. A tātou tala noa la i tu la fono no ngā tupe. Ma le tātou a isi tupe, ma le tātou wha mole isi atu nu. Tātou te tūtō tasi. Ai le mawhai o na tātou tūtō tasi, mawhai ni tātou whai unga, na o i tātou, a wā tātou te mana o mia tupe, ma isi atu nu. Tutusa lei ma le mea lea. E le mawhai o na tātou tūtō tasi. Ai tātou te le, tango au ma apa atu. I se fsoswani, ma o ma lo nei, New Zealand, Australia, Amerika. Te lofo anga o bangi sainga so e walewa nga maua. Wai lua aso e taunu wale saina i Samoa. Aso lon tolu, kasi kamalea maua au i fea, wale leile fa Samoa. Ke fai aku ai le olo, mai ngā sao ngā mai ngā sao le sa. Ngā sao ea.
Tātou tilo la iai I options now. A wale mawhai ana fo ia le whawhitau. Ai se o whawhitau uri wa lewa ona te tau ona uma ona fo ia. Tufal tātou porkalame. Wai tele isi mea tā ua ia. E muli mai le tātou porkalame. Ai, leo o lote le mta upulea. Ta po e mai tangata. Ele ia fia le mta upatu au. Ta loka. Aia, le a fea wai tangata na lau manu ia. Maulato ingoa. A o lefo e ta oto lesi mta upu. Conspiracy to commit murder, capital murder, against 2 senior cabinet ministers. E tangata e leo tau te tala. Lau te iloa e o atu iei le afi ma le malosi o le mea le pe a whai. E le au mai ni tangata suesue. Ai ta tau. O le tangi le nā le pumate. Na pau wā leo la o fi naungolo a matunei. Au mai. E ei se mea lai ona fefefe au mai tangata suesue. Uma foi no tangi atu ina ia mai se malusi anga ma se whaatonunga se court order to subpoena phone datas. Tu sa pe o tolu il whātau sanga e maua anu mera tangata ia I pou na telefoni mai ai ma le tangata leo te whai atu na vili mai Samoa le pou tonu na tupu ai le whaalavelave atu au tali atu lisi tangata I nei e ui loa. Ai lai, la le me wale ua I su ele melea. Taimi tonu ma le pou tonu na tupu ai le whaalavelave. Vili mai ele tangata nana I loa le mea na tupu I Samoa. Wa panic, peono whaiatu. Anytime we are so close to our phones rather than our girlfriends and wives in relationships. Why? When you're in trouble, you panic and you are bound to call somebody. Te pese tuai pea. Wha pea loa, le matanga. Au, ele tatou equipment se amai ei. I lalo, I whai numero telefon le tal no mai le atu se pea. A watu tangata I nei, e malama le lei how. Le technology e mwhai ai on extract. Ma ave ese mai telefoni na tilo loi data. The call was made by who? E loai mai ngō tangata o lena le stala I telefoni nei malato numero ia I le ale taimi a ofea na tu wai I le taimi na tupu ele whalola ve atu au. Because forensic examination will place you exactly where the call came from and where the incident happened. Ele se se. Ale whinaunga le nā. Ale nei tustala. Ma le nei tangata whaasala lau si nia ele nei ngā luenga. O le la fast fulu lima tau sanga. Ele whaatinu ino le nei ngā luenga. Whapea loa le vasenga. La tātou wola. E iei le lead. Lea e au mai e le atau sabea. A le tātou te le iola va iai. Le mwhaino iei wai le ni tātou equipment ma technology e whai ele bea se I vangana o a watu tangata ia. Sui whapitoa. Le watu nei na uwhi nau tuai se tasi o case le watu a prosecute ma maua le tangata iei. I North Shore. I le level tau sanga o tau mulmuli. Lua tau sanga talwai. Aina maua o telefoni. Tu'ulo i le police unit specializing in extracting phone numbers, phone records, and phone datas. Maua I lo ina il vaso len tene. Lena utoi whaasalawina atu. Langwa lewa no talanoa tuai. Ina ua tā ua. E iai telefoni e lua, na sau whaatasi a calls e lua,
o le tangata o lo msalumia, ma le tangata ma le fine ua maliu. Those calls places both people at the same time, at the same location. One was alive and the other one was dead. And he got caught because, well, na maua I le telefoni lea. Technology. O le mea le nai maua le tama lea. Maua le tangata I. Lua. Le tala pepelo ma le ufi pea o nei maumea. Ei tangata lo involve I tua o le mea le nei. Ai whaalia le tua. Lona tai au. Options now. Ma le tilo, po le ase teimi. E whaalawi loa mai e la Aouli. Lazy mover. What's the next movement? What's the next stage? What's the option? A o le a. O fea o le a ngā solo i le parimene. O le ale tu la fono fa parimene pe au usuia le fono e fatu se lafo fa pe o le fatu tuaina. Le teita inga a le o lo avea ma parimia le teimi le nei. Lai titi le fai numera o lo iai, ma le fai numera te le ivas folu 5%. O le o limo lauri. O feo mea nei e le lei mo Samoa. O feo options nei e mawhai o na toi au mai ai te tonu le file mu o le whai ngā malanga. Ma le sā lau o Samoa. Sā matango fie. Awa iei meo, tupu, la tātou o, ia tātou whasisilanga. Ia ma le tātou pese le whanofo file mu oi oi. Lau fwoi pese le mātou nuu, o le kalesia katoliko, au fwoi pese mai sa fotu. Ia, e tu malu ai lou fe maulu fi ai oi ele anganga o le tua. Yesu Keriso, ale fa
Tau su e saunga luanga fo, sau loa le bowmaster, o le tau sa ilintanga te tala vouto e malalosi. E ia iso to mai le faa ila ino ua mea, a le ai e le a faina. E mawhai lava o na ao ina o e au e whainga luenga. Le le te tongi mai tu la whainga luenga. Wala au loa ne le bowmaster, i le olua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Olua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. I feel maua so sad, Omega Ka, Ianga Loi Moa, Omega Ka, Sabale Tamo Fie, Omega Ka, Fili Mai Loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole Keisile Omega Ka. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. When you shake a radio Samoa, lua mai, washishi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai batolo. Radio Samoa. Star for sure, we know. Oh, te pese fa amoe moe, ilo alo fa valeria oe. No foita ilo anga, ai lenga no mayo folinga. I love you truly, my dear.
cha ufa achali chaimi moni maile chua na chicho tu ese ina itakuwa maile amachanga ole mafuta ya yeso ufifia I gonna suffer overnight nga ole pia Tele opongisha lelangi ime uma Lima fua angale wafa alai sefa iunga Ia mali wala wale Aju umaya o ita Waya ishe kwa firma uiona lima Olo e whafoga ni tautua mo o si whafoga o Samoa, Radio Samoa, sifulu lima i watonu a mo i au kilani. O leo ua sifulu lima minute ua te ai ia le itu la e ono. Waenga mulibuli o le tātou whasoa i na ua ngā ngaifo Faiva o Samoa. Sa whianga iai i le tai ao se i o mai fo i le nei aso. Tā walunga i ai tiute ma Faiva o le nei mai aso. Ia ai... O manatu e peo na abatu, o options na. O le tangi le pumate lea la abatu whapenei. La Aouli ma fia me. Male a inga whaatua tua i le atua sa mo o tas. Toi titi a tini le whainga malanga. I le isi whainga panota. O le fasili o lo tula i mai. E le mawhai ea i seisi au wala. O na toe wha le lei le vā lea o te tau tala so o ai. Yaso uma o leo langa nei ma u wha soa ma le tau tua i le atunu. E lua lava ma tai tusi. E masofa ai le whale ali o Samoa. E mao popo ai foi le whale ali o Samoa. Ma so se whaala pupitonga a inga e kalesia nuu. Na le lua mta itusi. O le vi a o le vā. Le vā te puia. Le vā nunofo. Le vā te ngata. Le vā whaale malo. Le vā e tausi ai ma le tula fono. E le mawhai lava. Ona toe so ma pou ma fau lala lau papa lea. Mo tātou tū la lata i le Faiva. Option mua le nā. Ma o le option city fo i le nā. I lo u ma fau. Ina ia whaanofo fi le mua i le ngona. Ua langa ai fina ngalo le atunu. Ma o le ala fo le nā. O le a o te tala i nai le tātou leina i le uli le nei. Se i tō la i tangata. Le anga o tangata tā ua nei o le pālota. Na lātou si lima ma whaile e kisi. Ma whapena o lātou ua. Na tutu ai ma o i te todo le mauta whono. E le on iua niu. O ua o tangata. La si au mai fo i la fina ngalo o tangata. Le lei pe leanga po lea lava au whaalongo atu e whaale tonu. I wa kipi fo i le fina ngalo ni nao. Au mai i se tūlanga alo ia male fina ngalo mal malama male whaalo alo.
Yo. Fai lele mai lo manatu. Mo modi fa lele mai lau to fama lau fa utanga. Au le fa leanga I o ia fia bema. O le lai tu au le fa leanga ia tu le epa ma le la tu tu e uina tu tu wafi ia le awoli I le dai de bea le o spiliti ai nei ma fa pel malo. E le fa leanga fo ia la uli la tu ma le lai tu. Au le so ia le na wa no fuia sua ma au lolo. Pau e fia o le maota I vai ala I vai moso. Ia a o wheilua I le tāwhatolu o le suafa matai a mare pa ia. Toto e whaa whaleata e whaa mamalu mwha pa ia le nofo. O le fionga e le matai a le tama le whale. Matai a whale afa. Mamoli e toi alo whaanga ma wha mrianga o le tātou ainga. Paolo mangafa siri langi. Sui le nei. Ia wamatai a ali popo o peito maleifi mis pusi. Ia tau savea lea tala no atu e whai masui fo ima. O le fionga ia matai a kalauka. Ia whapena fo I pa ia malmamalu I suli fo I o matai a le asiolangi. Sui mawhioi o le tātu ainga o leisi tā whatolu o le matai a. Wile wha. Ia, nau wha pena atu. O mori atu o le whaanga ma wha mrianga ma le langolong sua. Ina ua atoa pu whangota o le tātou swafa mataia. Malona tā whatolu I tu tono o whaleata. Ai maisen malai vai ala I vai moso. O le tatala lo leo le tātou leina. Tolu fitu. Tasi liba I vatolu, le a mai le tau whaba le fina ngalo le atunu. Options ia o avatu le aso le dei. Ina ia manino ai ma malama. I la tau o lo o iai I tutono le pale mene ma le mauta whono o Samoa. Ma tai o le atunu. PHRPP, pe fast, pe tautua po a ule o toi disi. Pe S&D le toe tawa whaia na pati whaapwhai. O lea wala na o le lua pati o lo ta oto I tono le mauta male whainga ma lo tu nei. Tolu fitu tasiliba I vatolu le tanu mera le na o talofa le tina le wala umumua lea. Talofa. Le ua talatu le leina, whatalofa atu le wala umumua lea, ua taunu mai. Ia, talofa maloso I fumanuia. Maloso I fumanuia savea. Talofa le swafa whamanumole. O lolo le lunga ke komi savea. Talofa tu lolo, tauno ia. I fumanuia I lau fioma. Le ua kai lunga lenga koe lolo. Lea ua taia I tu lolo sauno ia. Talai. Alo fa kai kele savea mo le kao pongi fia. Ai o au le foko ko mai anga fi mai sabu. Ai o ke fa so ko kulanga le. E la ngonga ya lo pango fo I ngole. O le makanga mai ngol paki. O le mele popole. La ngala o ka pisa I sabu. O ka pisa I sabu mo tave mele o ke kalango. Ia. O lai popole kangaka. I ke ua whaalua inga le whaipule le nga maliu fo I lenga whanga. Kangaka wale. O le mea ngā leo kere nga pisai kangaka sa moa. I le kaimingei. Ii. Nai whaalongolongo I ni tau whaunga na whai. Io e. O le mea ngā le ka ke karkarangoa koe. E popole le afionga le li whaipule. Onga o lea e o laua I kau whaunga ngā lae e kilo anga la o lesi vai o pe wa ve le ia kongo palmenge wa fai el fai o lenga amaka mai pa kile o fa ko pole ko sa mo kas ia kasile lo kasile fa kasile ma fa o mal
a wasa mo kai au peka o le wo vai o fale a inga fainga o ka ko me so ngale ba a mele a fai wa la ko sa ngom fe kalai e fai le me ko a mele fai pela le me ko kule a inga se yo ku ku o faule o la ko ai ai fai le kiuke ma ko fia ai le akumu ia le fai ia kanga ka ko kasi mai le ku malo ma le ku malo ai mai se a ko fia fa piko ele ko ila ko e mai kai fai nga malo ele ngai lima ngai pa ya inga u ka ko ye na dira a taua nga singo fa ngo nga se ve al mele u kupung waka so waka fai kala ngo ko fo ile e o ai ka ko kele ma sangi e kala ngo ai e nga ka o au sava al mea nga le ua le mea nga le ke mo mai I kala nga ka I ngo kala ngo ye ia ma le to lolo fa tai le fale ai nga ma lo sa mo sipo ia e o la ule kala sabea na lo fa tai ia le ala e bo mai I ele e to lolo le mele no tala do atu nei so tanga nei fa le tangata e o to sisila ele o tua ia o le teitai o le malo ma le minista e ai vile so tanga I le faipule lea le HRPP o lo laula mud ia lo na ingoa I nei tua inga ma nei mau mea o mafua I le pisa o masalomia I e tangata o lo iai se whainga ina ia tau fia ai su enga e te tau na whai ono so tanga nei ma whainga whaa a inga nei whaa le a inga nei wa le mawhai ai ona mo motu ese le conflict of interest because of our ainga ma so tanga whale tangata whale ainga ai wata ti ai loa ma le tula fono e tau na whai le o sao no mai tangata patalofa le vala au ma lo se fo me tu lalo li tio ia so fo me ria uso Olevo, lang no inga singa no tolmia. Ange ko kele ka kai mai kau. E fa se kwa nga lua si fa kali fa unga fa mfisonga pe ko manga nga ko so re unga fua. Mana ia option. Ai no loko ma ulalo fa se kwa nga. Ya ngo winga nga fa kem kala si fa pena fo ngi nyusila ole fa hepen na ba bena. Yang fa se ese fa na nyoko. Na lo, tai. Ma ora loko ma ulalo fa se kwa nga. Ya fa go fiem simpom ka upu. Toi voa. Fa tai. Talo fa malo se fo madria. Kalafa. Ia, tal vlava, vai puau. Ya, ma ele maka upo ge tia. Tai. Kavea ele so maka upo fai go fi. Dila. Ole maka upo bakwa o ele o hoka. Sa ya banga kole. Ole atu du ele fa per kulanga o ele fas. Monio. Ai, o echer kulanga le we ya I wa. Wa pei wa pale kongul mafukanga pas e banku foi le anga bakawale ale fasi longa bakanga nga fa bai ai ko fa foi sa boy le ber sa wai Lela. le banku lo ki le anga bai le ya le fasi fai pei kai le o ka ko baba ya ku ise ku langa pe wa di mai o lo ye se be o lo kupu le bao o le fionga ko mai kai pale bia ba le suga laudi e le fa pu ga ia le kalta ya le pe o ka ko ba la ba le upu tebene Ia. tebene wa kudi Ia. ya fa upu sawa o fa buka ata yele ba ku foi de fa pe Fa malo lo le tu mau. na o le mea bia kongo nga ba sa Ia. a ka ulo le terminate tu akuli po fa lo ina ba ku ya so kula po ai man ku ele le che ele fai una po so kula po o pele ai ya wa se ko fo la mo stunga ya la u wa se ko fo ma la u le ka u pe le ala nga ta ngoi la u le fa ba vai ma lo ko
Langa ele lopo le albe la ke eu fa ba vai ele boni ele fa ba ngi la so kula. Le ala wa ba sa wa ngal parbia. O le ala o fini gi ele ku. Pe yo yese be wa ku pul va le. Mandila. Ya bongi le ala sa wa sa ve lu pul valu le I ya laudi e ba pa ya su ya I de ba lo. Ai kalo fai le fa boy bo le ku usai. Dila. Ya le o pe fori ga bai o le magaku ba ya le pa ki el pa ile la ko aga bakau fai e ko fa po sa bo le be ga ya ya u le sa vea ya bakau fa pe ge ka ko ku le tua Dila ba. Ige feala e o lo po sa bo o le vea ya ko pa ka ku bege Modia. Ke ia o ka ko faro wa ko ye gi be ba ku ya ku pu vai. E o bega ele o ko ba ga bi e ka ko. Dila. Ia pe o la le fa to a ku le. Tai fa te le lava. Po ye se be o ku pu le va o la uri. Ia ba ki be ba ku ia fa to sa be. Ia fa te le lava tama. Fa te le lango mai fo I le tatu mata upu langa e onga. O le nganga moni mo le au tu. Si a mai fina ngalo tangata. Leanga e le po se lilo ma poi malai le whaafonga a le atunu. O ai apa e so se pati whaupwhai ma vaenga whaupwhai. E a apa I tangata. Lea la e tāpua I tangata. Ma le loto fi mani e. Ai se ia mai peo la tō whina ngalo. Leanga o leo vavai atu. Wa umi na lote mawhitoso I whaapa utolo loi le mata upule nei. Ai leo ta oto lava I langotono. Ioi. Leo fo I la a tilo le I le tusi lea. O upu nao le tusi. Alo ia. Officially terminate today as of the 10th of January 2025. I understand before I tilo with the careful selection of the words and terminology in terms of temporarily step down or temporarily suspended from the ministry or the minister's office or on the portfolio of the minister. Ale mele sa ole tusi. Kipi makala. Nei fai se fai unga le fams. Nonga le su ina le mataup. Ale la mbua ile va ayatu. Wonga ia le tā lea o tilo iai. Ile whaonga ino upuia. Na ole I ato sa vea e ona langona na. Lea fia matangi. Ile mataupu lea. Al mataupu sini te tau leo te vatua nei. O so o tanga whale tangata e mafua ai ona iai le popolenga. So tanga le nei whale le tu malo salvalas tau ili mal mataf. Whapena maleli fai pule lea o lo laura ia ma ave iai ia tua inga. Allegedly, o lo laumanu ia lo na ingoa. E matua tino ma ano a ngai I le minsta. Minsta leo o leo. O ufoi o le uso le minsta leo. A o lo utau mawhai ina ia au mai lunga le mata upule nei. E au noa ma le fefe po le popole ini tala e lafo mai ia te au. Ono o mātou so tanga whale ainga le nei. Sisila la iai. Pale mia le fast. Minsta le fast. Ai e a inga ma so tino so toto. A o le fai pule le HRPP. Leo lo o anga ia le malo. O lo o tau ai maa pēr I le malo. A o le lau manu ia I tua inga nei. E winga I le oti le tama leo tu au. Walai ona pisa. Leo tunu.
Dea lai fōlinga mai ai. O laumunu ia pēa. Laumunu ia pēa. E alu anu whai pule le masauto e tau mai. Iana talanoanga ma leo. Talanoanga ma loia. Talanoanga matangata o le tulafono. Le fōlinga mai ai. Ua pei, ua pui pui. E whai pule o le fast. Ia le nei tangata mai le lai tu o lo anga ia le malo. Ma tau ai maa mai i le malo. Lea ua mafua i nei le pisa. Ona o masa longa ia. Asa le Faiva e le asa le masalo. Mai manatu fo i masalo. Allegedly. This is the reason why there is a halt. Po le tau fia ai. O le avatu. Oni leo leo. Whaapitoa. O lato wanga waa. I le sua ino menei. Prove me wrong. Bring them then. The special unit of investigators, forensic investigators, subpoena those records, phone records and data on all those towers of Digicel and Vodafone. That's all I'm arguing for and asking for on behalf of the people. Tatu mo leina talofa malo se fumanria. Talofa malole. So fumanria pe akau. Talofa lavo. Ta piu lava e tompa ia ke. Paftai wa mo lavo. Mo lavo ngo. Pafkai. Ia e kau lava ngo. Pak pon ka ko. Tango ngai kusai ko mba. Le foi pa e ngo ka ko fa ngo ngi dias. Ia waru ngi yaso pa ngo longo. Longa le whango ngoa le mea kukula i mai kako pakungu. Ea, i lau mai kauma whango longo i aso ngafi marge i aso o lesa maa ua e sa o whaakea la a wainga paia se whainga ale pare mea i le kulanga lea tenga maa ua le ngumela o lo kau o lo lango longo inga ia le fionga le mingska i le luas puruma le valu le kotu. Ia le maua ia le peke iangi. Ia le ua malapala marka au le ua whaile whaiu. Mo palongolongo le mamai kau. Penga whakalaila ua fionga le ngai asole. Pokalama. Ke loa iai ka ngā kolo kua le melea. Ainga le. O iai ka ngā kolo unga ia le maka aupu ngei. Ngai iai le lau mangaku penga whakalaila fionga e akaua. O ke kau le lei makingo ma ango makoko mai kai pare mia ai. Ai awa ia le whaiangi a inga i kongo me whapengi. Nā dilo. Ele avengi me whale a inga e. Whaia el kako aku nguma. Ma whaia el whale a inga i kongo i pare mengi penga whakalai. Ai lau maa ua ila makanga. O wheasa i ele pare mia le kaimi ngā maka mai ngai poka la masangu ngu asa kāria. Kaimi kausa ili mai ele sa o mare. Ngai mea sa kula i mai kamakiki leo kuau. Sa kako mga o mia sa ngakala sa le pisa. Le kai mga lungala lo ai. E ngai e foi le lau mai kau. O fea sa iai le pare mia ngai kai mi sa kua inga i foi minska leo leo. Lea sa kako maua le a wha malolo long ko finga wha minska o fea ngai ai. Lea foi sa whai kio le akumu. Lea i se wha malolo nga wha wau pea kiu ke wha minska. Ia le fola o kako whangonga ko ngai asu. Ia, sa vea o lawa whianga foi le aka o kako ku le kuanga ki whalia mea mongi ngaka. Tai. Le o kako whalo ko longo ma sa nguanga le la uri anga po. Ele wha mawai on kiuke. Ia le o sa ngoa ma whakarai le whianga la uri. E ei paka kua o me whapengei peng whakarai ka mama koea waipa. Ia E ei paka kua o me whapengei. Ia le ala uka ko maua ngi asu ia le wa mai le whaango longo ko le kusi penga e la winga ngi asu ia la longo le whaango ngoa i le kipi moku mai whapea ia e kaunga ku se ava ngoa ma su e marie po le ale iunga ia sia ufa so aku le ale akaua nguia le yuki o whenga ia i malawa whionga le akaua ngia fiafi nguia le so le aku kako kakalo ia kua nguia le kako whainga malo alu e i whawhewhea i la ua kalosanga i le aku ngu sui le pare mia pe a whai o le whainga ngei
Ia. O le ta baku e whaalo alo le. A le whaase kula e kau kua ma kai ka ele ku. Ia lea la wa kako wa ia. Sa o ke lo foi o le a whaaro fe sase foi le lango le ku. Sa kako kongi ma a lafo ku pe sa edinga ngomai. Ia leo kako whaalo ngua ku le. Ma ngai e foi lea meo kula i mai se o kako ku. Ia, malo. Tai. Ke Feilo i pea. Mangui al ka po ngale ku, mangui al ka ko ku ya. Paskai la ya ka wo mole ngo. Tai. Talofa malo so fo madria. Alo so fo le fionga. Ia. Madria love of time. Ia le ya le so e so ma. Ia la. Ia ka ko kalkalia ma po le ale me se fai unga la o mai le tua ia tato. Ai o te langolangoina la vale tamai tai pale mia. No palo alo lava faftai. Faftai. Talofa malo so fo madria. Talofa le toa. Ia, talofa lava. Ja. Saulo mai. Talofa se vea. Ia, talofa lava. Saulo ia. O nau talatu lele. Ja, maar ia ka ko fa so. I kura le. Maro foi lo sa. Karo foi so ka ko. Talofa le toa. Ia, saulo ia. Ja. O le niu le e lunga ke puk. Talofa le niu. Pa so malo lo sa i malo foi le fa ko so ka ko o me se foi o. Ko langa le ua kupu mai ka ko. Peiwa. Yep, saulo mai peo. Le, whanongo longo atu. Ja, ja. Ole mene leo vai e kaku. Waku. Ia ia kaku lave pa pala pea. Vave kaku kapu pea. Na dila. Mali pea ma. No per kaku onsa. Ole, awange ngalo ya kaku. Ya mena vale sa kaku vai da makanga kom fai per ki Apollo. Ya me esele. Ya me se lava ya kaku uso ya laudi. Ya, kam fai pea ya. Leki Apollo. Kam fai mai fa. Peki ya le lava wa. Ya, awange ngalo lo so ipo pele kua. Kolo kua kupele kua kaku kakalo. So swangi sunga laudi ma. Ole. Bawa le mele mga kuya kula ipa ya fa fonga le aku ya awange ko saula auli il parlement. That's it. Ya. Moni on. Feeling umera kasi le kula ipa. Ola auli. Ya. Ole mele le wa. Iwa ya inga fa peale. Kulanga wo yele sunga ya lau. Ya onga kele ko inga wo leva por kiki wo pokoi. O te se sumu hoi lile mufungo fo mai kua. E kolo i foi kua. Mo foi mo le sumu koi inga. Te fa penga te inga wanga skai. Ya. Ya, ma lo va tai me lo fa soa. Tatu filwai. Ai mo ne da manguia o Faiva. Ya, va foi. Fa se foi. To lua la bata to bala au ya ona talo fa balole so fo bia Ya, para hacer forma bueno. Jonga de toda saber ni tu la que. ya sao no mai Ya. Batu foi singa. Na tu vai foi ni tu la ya si. Ya, longo foi al fano no e ya so. Paulongo tu fo i tu langa o ye se fenga malo sa bo ya la ile se ta si fo yo to la tu ya la uti ya mo ila vai le kingu ma ango ya longa le koko Samoa yela ya malingi fo le makka nge ya so ngore alo fo i ya la uli le e kamo fainga fo i le kakwaku ia vaku pesinga o vai nga netula e mo ngel upura ko mo bo mo kala fa e mo mo fango
o sa de pingolo pa matalanga ya wo mo mua fai de fai ungole to mai tai pone mia ai le I o le te me Fams la no. wo tsi ele yo o te me la wo tamo singonga e ka kaua nga whakarekali le tamai tai pone mia le te me la wo tamo singonga o le ari unga o ai pong kwa whaila ia lea sanga whitiringa I le kemi mulmuri ia le mera o ia ia mo ia upo nisi fo I wa mawai aku le ia wa whaifa a inga le mea Ure manga ia fo I wa whaifa a inga le mea loko whangolongo tu fo ia o le pare mia fo ia o ngai kau I komisinga leo leo ma e mo e sangwanga sunga sabe polo fionga we sabe o a leva nga mangao e a vaku mi leo a vaku kanga kasu e suke ingei ya kung ungei Ia la. vaku se suke se wa makua su e suke na wa o ke roanga e ia la ulonga e la fiar kanga ai maua e la fiar kanga ai maua kar kongu nga faila o kala ngei ai lo kolua e yele e o ko salofa ma vai la ia ai o keronga o la va kula uli ni leo la ngora uli o kanga fai business o la va kula uli ni leo ni e faila case la va ku sapte alu ku pelau a la va kula uli kanga ni e faila case e sa o so ngo e ka una vaku kanga ka so e popoko makamai ka kere vai mo la no le sambo Ia la. ia nga o e sa pala o nga o ngai o kamai nga o kanga ka vaku mi o kanga ko makua la wiloa makua o nga mo me ka u tu so Ia. ia au ka mo sambo ia se kulo lava se kulo wa ka sa o kwa ia tamo nga le mo ka isi mane mo Ia, le lei alo. Pa tai bole balau. Nga nga wa pa ko singa vai. E o langa bole manga ia me ana ku i me sa mo ai. Ka ke va mo ngo ko ska ko miska ya la ut. Ya nga ka ko. Ya por ku langa nga wa ko singa vai nga ni ku la fiati. Sabia? Ia. Alo. Amaru ko foi por ase pa makalanga wala nga wa ki nga na ko ma e manga e tau le no ku pumai. Ia, pa tai balo sa. Pa ko singa vai nga ni afia e pa mo ia to yo yo. Ia, ria fo ia malo longo le fiafi. Talo fa balole, so fo ria tu fo la lo le tio ia da madino le o le. Talo fa. Alo. O ngo lu na amale ke fo. Ia, sa do ia. Tole. Mo kwa te o ka upel fa ku so le ia so. Ia, talo fa balolo sa. E apo. Ora u fisile fa fa. Anga ma faila ele uri e fa ia le fa umolia. Amai uma ka uma nga aba mo sa muru ba kuma la uri. Ai fa tu si pa ia. E ko ela ko lima po ia ar ka le ko le lima tu si pa ia. O ka ko ngwa nga le ko po fa fa tau. Ah. Le o uma, langa o uma fa kauko. Ya? Ka ko le o uma fa kauko. Ya ai tanga te o tauto a wala tu loa be o tupu a wole to e tau tala sauces. O le kusi po el kula ko ka wa ko mala ko ah. Ya a me le o kwako. Ya Aoauli. Fai na ko maro. O kiti na la wala me le pare me le changa ya le ngai te le ba ko lo pio. Ya. Ma ke so kanga foi me pare me I maka ku le fanga. Ko ina lo ma ku mo sa o ma ko ngai ko le fanga. Talo fa. Ya le lei. La tato filoi. Ya lo fa te letu. Ya, mala au mulmuli lea, malesi, ya umai lo matato I. Sao do mai, talo fa. Talo fa le vala au. Ya, vala mulmuli lea, talo fa. Malo se fo maria, o fiu e vala au akwa. Talo fa. Ya, o le la mai fa talo fa tu al dai te no fo mai. Malo se
Talo sa vea. Talo falava. O tinei. Ia, talo tinei sau no ia. Alo lava so ifua. Whaktai fo mo se ava noa wa maua. E langona lava le whano noa ni nei o fiafi. Ta vea. Ia. Ona o le mea o tūla i mai. O sai. Ta lo fai la o fionga fo. Ale tau whafo ina mai o le poro kalame. Ia. Ai, o le manatu au i e tina ni nei mea o tupu. Ia, o au ese lo walofa i le tama i to ina i tamane i ala Aouli. O le aso e fai unga o fai au. Tato whaataritari pea a le mea sa tau na fai foi e le fionga i tamai tai pari mia ia manatu i tesi tu ia awa tele foi sona o ngā o le fa no ya o tupu ai lo le poro kanami Tai la. Singa lava na mativa le tanga lo matua i tai mai la fusina te leni a wa me fai ale malo ai ui le ia talo pe a o ne fai la lotu ma fai la talo uli o te alofa te ia te o la o fionga le minista ai mai se foi la fionga i te mai tai pale mia ma le fai nga malo Ia. La cabea fa tai tele ia Tai te tinei. o la o fionga Tātou whelo ai o le pea. longo pui mai o le atunu i le nei mea ua tupu ia salo pe le atua o le atua e tele ana ngaluenga le lei e whaia Ali e lava. ia soani mai ai fo isi o tātou o tunu mai tātou umanei ia le mea ua tūla ia ua mawhakia ia le loto la tau Ia, whaftai tina mo le walau mai. Tai. na ia manuia tele la ua fionga ma la polo kalame Ia, tātou whelo ai pea. la uni ma le mea o lo fuafua ina ia talo le atua o si manatu lea vai Ia, whaftai tinei. Ia, whasoifo ia. Ia le nasa mo, le oto e walu minute o na tale o le itu la e fitu, seu si ufadua o le a whai moutou ave ta vale le a fiafidei. Ai, o le ala le nana o manatu e tala le leina. Leanga o lea na le whaalongo longo ma whaafonga ma tāpua i sa mo i turu inga e fio le lalorangi. Ai, mai se New Zealand. Ai, o lea lava e whetosua i le nei ma tā upu. Lunga la lo, mali manatu. Oi whapea, oi ata atia mai pēa ia i mātou. Whaitalia mātou ma whaile tonu. A o lea se tō whaa. A o lea se whaa o tautanga. I le mamalu ma se leo tangata o lo o tāpua i atu i o tō Faiva. O te le tio lai i langona ma whina ngalo whaalia o tangata. Ia, tātou te talo i le tua. Tu upea i lumo le tua i Tarusanga. Ia, whapea fo i tātou ana pongi a wape o le beale nā, o le tauloto ale nā, le ainga whātua i le tua Samoa. Te talo ma ana pongi. Tātou whalango lango i le musumusunga le anganga. A le tua. Ia, ma tātou alolofa fo i ma whaamanuia i o tātou te tai. Ia, ma te talo whatau anau ina ia musuia e le anganga pa ia. Toi whaise whaale lenga, a le ai. Ia, toi ngā options na e tilo i ai. Ta whewhi, po le ase tala o le au o iai tai au. A wā o se mea ma tautia le tūla i o sesi ai whaatū se lafo whapea mai. O le mea lena tala no mai isa vea. E le toi foi le atunu o isi le lei. Ai se i vanga na o whaatū se lafo o le o toi ai se whaatū o tuanga. I le sa tai po lai tai pea i le teminei. O le mea lena. That's another options of where to go from here. Ai ui o lea. Ia.
o te talo. Mai, o upu masari fo lea lea tunu. Yala tātou te moe ma tō whawha. O lea o sa iri le moe ma le tō wha. O lau moe le pōna nei e whaavanga vanga i lau loto ma lau wanganga ina i a fio ma i a ile nganga po i o lea tua. Wha matala ma wha ali a mea i a te oe e tauna whai lea soa taihao. Le malama ma le lau le nao Samoa mo a taihao. Ua uma le ngaruenga. Wha mangalo le a tau se vea se leo. O le pese lea le a taua e alofa atua i a te oe. Le nofu totas. Ai o sa vali ko kasi loa. Mo kiki maa ko kasi e kurunga yo. Luia malolonga Samoa, sauko le mo, tau mawhitanga matari ngā sua, ia mausi ngā taulanga le poa nā nei. Wheloa i le asoa tai au le tātou tano ava. Foto atasi, ma fau ngai, wa sau tua lasi, le alo whahe, mo oe wa pei, o se mai. Awele lai, se iangi mai, si ole o e tawhia whalongo i ai, la upele ea, po o whea o e ai. Lalulangi pua o male manunu, wa sola le la fasulu sulu, unai o folingai, wa mo atu. Pe ana e la, talata mai, se fusi a uma e whai mai, la upele e